batunye iyi mikono bibagera muri Sheffield abana murabushe murapfuye ye nanje nzibera mu mahema yawe nanje nzibera haleluya we n'amazi yagize muri Sheffield amazi yagize muri Sheffield ngo n'umukristo wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza papa ariko ngo bene uwo ngo atari yamenye ibiryoherwa byo muri Kristo Yesu ngo yishimira kumva ijambo ry'Imana cyane n'indirimbo zo kurema no kwimbaza ariko kandi ngo niyo umubiri umutegetse kubiza ko bazabikora iyo umubiri hashatse iyo agize irari ry'umubiri ngo naryo riramukurura iyo yumvishe bavuga umuntu nabi nawe yongeramo igitekerezo cyiwe muri mu bwonko bwawe bene uwo mukristo ubu yasanze barimo kugambanira umuntu nawe araga abaha ahubwo turaneza uburyo bikorwa uwa kabiri ngo n'izindi metero 500 bapimye ngo amazi ngo bagira muhehe mu mafi bene uwo mukristo ndagira ngo wiyumvaho muri ibyo ziciro ushaka ahantu uri urebe n'uburyo wohava bwana sifiwe tambere ndavuze ngo n'umuntu ukunda iz'Imana ntagira ubaguzi mu bintu by'Imana arabikunda byose ariko kandi abakiyoborwa n'ibitekerezo byiwe n'irari ryiwe ibiryoherwa byose abatama n'abajambazi bose baba bakigendana nawe abataragira ku rwego rwo kurobanura kira bari kavuga karukandu bw'Imana cyubahiro bwana sifiwe haleluya ese namwe niba nje wavangiwe ndaga dufatikanye kuvangirwa bene uko niba yari kuvangira muza mwumva abantu bamwe bavuga ngo bakunda ijambo ariko ngo banga indirimbo zo kuramya namwe muza mubyumva barahaba cyane banga ijambo bagakunda kuramya nawe uzubumva mukumva abandi bazabapfobya igisimba bagashaka kugira nk'imfubyi bagishire nk'iyo hirya nawe muza mubumva ye nari nsko navangiwe rero hanyuma nza gusoma cyane Rwanda nza gusoma itorero rya Perugani bivuga mu zahishuri haravuga mu mwami ngo Constantino yabaye mu mateka mu bize history ndabesha eji ntabwo ndabesha no Constantino ngo areba ngo abami bayubuye ngo mu gihe cy'itorero rya Simuruni riri mu zahishuri aya n'amakanisa mu byahishuri cyo kuvuga hanyuma ngo areba ngo uburyo ngo ayo motorero itorero rya Simuruni ryari yowe n'umusaza bita African ngo yaratuje ngo bakristo mu rukundo kandi bari abakene bene bwa bukene bwo gukora urukundo ariko ngo bigisha urukundo gushira hamwe bagira ngo imbuto zampemuyera zamuka wera ngo barakundana urwego povuga bagira ngo amasengesho ateye ubwo hanyuma ngo abandi bose bagiye batoteza bino torero rya Simuruni ngo bagiye bafana Constantino aravuga ati sasa nabonye abami bambanjije barwanye itorero barwanye n'abakristo bafanabi none je Constantino ndanze itegeko kugira ngo abantu bose baba bakristo abantu baza musenga kubera ikota ya Constantino batahinduwe Kristo atabakoze mu murimo abo rero nibo nanishatse kugira ngo uve kurako kantu bavuze ngo Imana icyubahiro bwana sifiwe abo turi kumwe n'abaramu babo mu harimo abuzukuru babo abo binjiye mu ikanisa kubera Constantino baje mu ikanisa cyacu bumvishije bavunje ko batari hanze ya Constantino Kristo atabakoze mu murimo ngo baze mu rusengero Kristo atabakoze mu murimo ngo baze mu bakristo ahubwo iyo bahunze akaga n'amakuba no kwicwa baza mu rusengero hanyuma abo nibo bagezemo bazariramo bazara abana banga ijambo bakunda kuhimbaza akandi kakavukana swingi kagakunda kuramya kakanga ijambo ry'Imana akandi nako kakagenda kakuramo ibintu zawe bavuze mu z'Imana naho zavuye bwana asifiwe iyo generation iva haza abandi bita mu nabagonistics aba bari muri kategori ndimo kuvuga igice cya mbere amazi ageze mu shebi aba bagonistics bita ngo n'abanyabumenyi abo bari bameze nk'aka gasiko k'abanyabutuka ariko baravuga ngo Kristo ngo n'umwana ngo s'umwana w'Imana ngo n'intumwa y'Imana ngo ntiyapfuye ngo azuke ngo yarapfuye birarangira ngo ntacaremwe kitaremwe nawe iryo jambo niko rivuga ariko ibo baje bavuga ngo muzaremwe byose ngo ntacaremwe ngo caremwe nawe ahubwo Imana icyubahiro bwana asifiwe haleluya abanze gusengera n'abarubamo yego abanze bikanisa abakozi bikanisa n'abana banze gukurira mu ese no bifura hamwe banze kurerwa ngo bakure hanyuma bagenda bazana ibindi bintu bitari Imana umudiyakoni wa mbere wadekonye yamagenda kinyume n'abandi badiyakoni bose
n'umundi yakora wongerewe muri zira tumwa bita Nikolao niwe wazanye agatsiko k'amabandi bita ngo naba Nikolite abo nabo bari bashaka ngo bakora ivy'Imana ko bakore n'ivyisi kategori ya kane mbashe Imana ishobora nimba mukikunze haleluya haleluya mwezi w'indatu Kweli kwa Maria ugashanirwe Maria wakazi rosi mwana w'umugaba kashanirwe Maria nayo anasomerwa we aya atubago Imana ishobora haleluya abo mubazi ngo n'umuntu wenyine ugeze ku rwego rwo kwitekereza kujya gupfukama ku musozi runaka atajyanye n'umuntu wari we wese atitabye impamagazi y'umuntu wari we wese akagenda agapfukama agashaka Imana akarira Imana n'umuntu umaze kugera ku rwego rwo kugira inyota yo gushaka Imana bavandi dufite inyota yo gushaka Imana n'umuntu ugeze ku rwego rwo gupfukama Bwana asifiwe agatekereza ku Mana ariko ngo kubera ko amazi ngo amugeze mu mavi abantu n'ahantu muzi migeze ariko muza amapisine umuntu amazi ageze hano mu mavi birashoboka yuko yogenda birashoboka yuko nakwihuta Bwana asifiwe abo nabo rero ngo bazabumvira kandi ngo bakabivamo nkana abo baza basambana ngo ariko mu mitima yabo ikabacira mu rubanza ngo bagasubira mu kwiyeza no kwitunganya Bwana asifiwe abo ngo baba bageze ku rwego rwiza nubwo ngo baba bagifite ibibakururira hirya no hino ariko ngo abo baza bacirwa iyo minyururu Bwana asifiwe wa mutima wo muri Kristo Yesu umaze kubaterwamo ariko ngo baba bagifite ibibabasi niyo mpamvu gusubira inyuma mu mugezi k'umuntu amazi ageze ngo mu mavi biza biborohera biroroshe cyane gucumura mu bitekerezo biroroshe cyane kuba bavuga nabi biroroshe cyane kuba wabivamo kategori ya gatatu nza kuvuga cyane ngasoza dore Imana icyubahiro haleluya haleluya Ashima yambazi zawe ariko cyane omami ashima musa haleluya ashima yambazi zawe ariko cyane Bwana asifiwe aba amazi ageze hano ngo biza bigora cyane kwirukankamo kandi koko niko biri amazi ageze hano habe niyo ufite ibo bingana kuti tibikunda gusubira inyuma ngo biragorana abo mukugeze hano gukuramo ipantaro ngo asambane bizomugora cyane gukuramo ikabutura ngo asambane bizomugora cyane uyu gusubira inyuma ngo arebe ino atera umusaraba mu mugongo bizomugora cyane Bwana asifiwe abo ngo baba basigaranye intambara imwe gusa ngo intambara yo mu bitekerezo gusa ariko ngo bamaze kugira ngo ku rwego rwiza rwo kontrola Bibiliya birari by'Bibiliya erega satani ubundi satani asarwanya abantu Bwana asifiwe satani asarwanya umugabo umwe gusa umugabo cyanditswe kiza kivuga Bwana asifiwe ngo ubwami bw'Imana bugira gute ngo muratwaranirwa ngo kandi mwitwarane zizabugishamo imbaraga intwarane ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo intwari ngo zizayigawute ngo zibigishamo imbaraga izo ntwari ngo nizo satani wenyine yibubwiwe nizo satani naho abandi bose muza mubona ukamubona umugabo afite irari umugabo w'imyaka 70 akamamanuka doze ikamija kwirari ry'umwana ufite imyaka 20 musuzishije satani ubundi mu Rwanda abo bagabo n'abakobwa muza mubona bagira ubushishi si satani abanyamashari bose si satani hari ikigirwamana bita Momoni uwo ni umugenero wa satani uwo ngo azayohereza imyuka mu isi si satani n'agapeti gatoya kiwe kamwe gashinzwe intara runaka papa kaza gasuplayinga imyuka y'ubugugu umugabo akazafungiriza ino kazashaka inoti ya 500 afite igihumbi n'izabitanu n'izangana akagenda gatura itozi
si satani ni umwuka wa mamoni. Sumedusi ni umugabo wese uhagarariye ni ikigirwamana kiza gisapurayinga imyuka y'ubuhehesi n'ubusambanyi irari. Asumedusi arabari no kumwuka akamiye ko barahigimza nikakamasa. No satani asarwanya abahaza amagara, abaranze kuyoborwa n'imibiri yabo n'ivyiyumviro, azarwanya babandi bafite impano zose n'imbuto zose zo mu mwuka zo kuziboneka. Ariko byishimo ariyo neza, ariko kugira neza. Bwana asifiwe. Amen. Ndarambiwe muramdambe. Yes. Ngani utukiza. Abantu bisanye ntabatoya mutwara. Bimana cyubahiro. Bwana asifiwe. Abantu batoye nguko kwacu kubera ko ntankanyama kanishi kwa dufite tuza tugikundira imbere y'abantu cyane. Ariko ndaga mu basabe muri no minota bikeya mu kigwe imitima yawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Satani tatakuza. Wari ijarize ugera umugabo ngume bagiraga abana b'ibirara cyane. Ibirara murasumva abana bikubaganye cyane cyangwa se sinzi ikindi kinyarwanda nukoresha, ariko ibirara birumvikana ngo nono abaturanyi bakaza kumusura kumuha pole ko yagize abana b'ibirara. Ariko bageraho bakomeza kongeza doze babibirara cyane barahetse babibyihebe hafi yaho. Noneho Bwana asifiwe. Ariko Bwana asifiwe siyo kuri izo birara. Ngo ageraho noneho baza kumusura ngo akababwira ngo aba bana baje no Satani yabasharitse urwego bagezeho bibo bari mu kujarira shetani. Hari abantu kubera intege nke bacumbikiye muri bo baza bagira ngo ni Satani uzibateza, ariko aribo ubwabo. None se kumufano duhane ne kanukana. Bwana asifiwe. Amen. Tapegereje papa. None mwana bata nimba wewe ubwawe Bwana asifiwe. Amen. Munde hano Bwana asifiwe. Nimba wewe ufata amasaha 5 ugafata isaha ya TikTok ureba udukoryo two kuri TikTok isaha igaho ukumva amaso arakukarafiti ugahindura kuri Instagram ukareba ibigezwe indi saha igize gute iragiye uvuyeho ugiye kuri YouTube amasaha Satani we yokubona nukuvuga ngo wewe warijarize urahantu wifungiraniye Satani ntani kintu yogukoraho. Bwana asifiwe. Amen. Urishoboye urihagije mu bwami bwayo urakungaye ku ntege nkeya mu byato nadeshaganye yakurekeye. Abo Satani azahugukira muvuge ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Abo Satani azahugukira n'abagabo bose Bwana asifiwe. N'abahagaze ku musozi Imana ibashakaho. N'abari no gukora ikimina Imana ishaka kuri none. Sabakuranye n'Imana bazabira Imana yo muri pase. Nabo Imana irimo kuvuga bakumva no munsi. Abo nibo Satani azashaka mu basinzire bamere nk'aba bari mu kumara amasaha 10 kuri za TikTok. Abo nibo Satani azashaka ngo nabo bavuge papa. Abo nibo Satani azashaka ngo nabo basinzire isi tube umwe. Erega systeme y'isi zishaka ngo twese tube umwe, tuvuge kimwe, twambare kimwe, dukore kimwe. Bwana asifiwe. Ariko Paulo yabivuze neza tu Imana cyubahiro. Haleluya. Umurimo wanyu tubu wa TikTok gusa. Noneho murama muvuga ngo noneho uyu akoze nk'abawundi wavuze ngo ngwese ngo Paulo yaguriye na Karimba. Ngwese ukungo TikTok ngo mugiye guca Paulo yari uko bamwe niko bibaje. Bwana asifiwe. Paulo yaravuze ngo umurimo wanyu ngo tubu wo kwiyindisha, tubu wo kwiyitaho cyane. Mu yandi magambo nanjye nongera ka TikTok. Umurimo wanyu tubu wo kureba za TikTok, tubu wo kureba bya bindi. Yego uzari byiza koza wa amaso, ariko kandi wongere kandi ushaka indi mwana no gusabana na Kristo. Bwana asifiwe. Itazanye Bwana asifiwe. Itazanye Kristo sugira ngo tuje mu bwami bwase. Hari ikibanza niki ngo yaraje kugira ngo twongere ngo dusubize mu busabane bwase ngo twari turiho ngo ntamana rurema. Yani twari turi Imana yaratuteye umugongo natwe twarayiteye umugongo ntabusabane. Kristo mu kintu cyambere yakoze ngo yatuzanye mu busabane bwase. None uzoja mu ijuru ryande ntabusabane n'Imana. Usabane na WhatsApp, usabane na za TikTok. Hari umuhungu umwe sinzi amenye nimba ari amapepo cyangwa ari inzozi areba azayamazuka akamazuka akaja mu madisha agakuraho amarito mu nzozi kubera ntiyafashe umwanya wo gusabana n'Imana ngo asenge. Saa 8 zizazigera akavuga ndamuzi mu mufuka kubera gusabana iramukamiye karayonka yabuze umwanya wo gusabana n'Imana karonka nta busabana afitanye n'Imana. Arasinziriye aba mapepo azamukoresha idashaka.
erega abantu baza barota nabi bose ni impamvu nimwe gusa nta busabane n'Imana Satani azakoresha ibyo ashaka barasinziriye azabiba akuze umuntu ufite ubwenge papa reba nk'ibyo bintu ufite urebe nk'ukungana ukamuzuka ukamufunga ukaja kwitera amabi uri mu bitoki ukaja kwitera timumva yuko tubabaje bavandi timumva yuko tugeza timumva ko duteye ubwoba ariko ibyo tukaba tubifata ni nono ni ibisanzwe ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabwa mu amahoro n'amahoro ngo nzacenda ku mu nibwo wa munsi uzabatungura ibi turimo kwigira nk'abana b'amineri tukigira impombere ngo nta kibazo ngo byose ni amahoro nyamara akanyuma Imana icyubahiro haleluya haleluya ijambo ry'Imana rivuga ngo bose ngo bapfuye ngo batari bahabwe ngo uzasezeranirwe bavandi si amazu si inzahabu si feza si ibimutekereza ahubwo ngo bari barategereje umwami Yesu Kristo yuko azoza mu gihe cyabo ngo kirinda gisohora ngo abo bataramubona barinda bapfa generation yabivaho ngo batarabona ngo umwami wa Yesu Kristo ngo ariko ngo zatuma ngo kandi ngo bitekereza ngo yuko abashitsi ngo nabimukira mbino ariko twebwe Kristo yaje ku ngoma yacu ariko tukaba tumupfanye kiki dushaka imigisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu irahari imigisha yose ukeneye irahari icyo usabwa ni kimwe gusa no gusabana na Kristo ariko biratunaniye igikomeye yaragikoze adusigira icoroshe ariko natwe ko turagitoba tukakizana n'izindi doctrines zipfuye turi mu kibavandi jambo ryatubwiye ngo Bwana asifiwe amen wagira ngo ingingo mikono ngo igihumbi ari so metero 500 ngo amazi ngo agira ngo mu gituza ngo ruba ruhindutse ngo umugezi ngo to kwambuka ngo n'umunyamaguru ngo ahubwo ngo kwambuka n'umuntu ngo zikoga uza abo bantu Bwana asifiwe uwamazi yageza aha aya mazi n'umwuka wera barimo bavuga umwanuse birabisobanura neza ayo mazi Bwana asifiwe amen terenini dusindirwamo terenini dutsindiramo nizo dukura mu mutwe bikajya mu mitima yacu umutima ukabikaraga hanyuma tukaza impurimo nabwo nzavuga ngo ntawe uvuga ububi bw'umuntu wenyine azayivura uzi impamvu uzabivuga Bwana asifiwe nuko uzawakira ibintu mu mutwe muri teoloji ubundi bazavuga ngo umuntu wese utari ijambo ry'Imana afite urutwe runini ariko mu gihe cyose yegereye ijambo no gusoma umwami ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo umutima ugenda uvuga ngo mutoya bakagira mu mutima wagutse bene abo Bwana asifiwe Imana icyubahiro haleluya Bwana asifiwe amen reka nkavuge ko ndari amusakanye kandi bakubwishije kugira ngo nze gusohoza mukomere Imana amashi abasomyi ba Bibiliya baza bavuga niko nari mvuze bazavuga ngo umuntu wese udasoma ijambo ry'Imana ngo ikintu kiza kimuranga ngo ni umutwe munini urutwe runini cyangwa igitwe kinini uko wobivuga bene abo bari mu bavuga butumwa uzi bene abo bavuga butumwa ni abavuga amaverse menshi adafite icyo yahinduye mu buzima bwabo ariko bakabivuga nk'abahanga muri byo kandi nk'ababikiranutse muri bo ariko impamvu atari ukugira ngo berekane ibyanditswe ahubwo ari ukugira ngo berekane izo bazi cyane mu mutwe bidafite icyo byahinduye mu mitima yabo bakagira ngo hari icyo gihindura mu mitima y'abandi karangiza avuga gutya Bwana asifiwe Bluetooth yo mu bugingo yego Bluetooth yo mu bugingo ni Imana yibonamo iyo tiza yumva ibivuye mu mutwe iza yumva indi Bluetooth yohereje ibivuye mu bundi bugingo dufite avuga butumwa mu kuvuga ibyanditswe n'intyoza bari mu kuvuga hafi gusara imitwe imitsika ryane ariko abo ubugingo bwabo bureba muri quartier birirwa muri za kahava birirwa mu ndari n'indari niyo batuye niyo babo abo bafite imitwe minini Bwana asifiwe abo bakunda amakorari amwe bakanga yandi abo bakunda amatorero runaka bakanga yandi bafite imitwe minini mu yandi magambo imitwe byabo birimo biracyari harimo sinzi birimo nawe ushire icyo ushaka sinzi birimo ariko umuntu wese ukangukiye gusoma ijambo ry'Imana Bwana asifiwe amen ikintu cyambere duhe Imana icyubahiro haleluya kizo yarazi yarishingikije ngo umenye byose ngo bita wa mutwe tutangira kuba muto ni nako na Paulo yabivuze mu Filipe 3:7 yaravuze ngo Bwana asifiwe amen haleluya yaravuze ngo izo nari bishingikirijeho mu yandi magambo reka mvuge ikoresha imvugo ya none izo nari nishingikirijeho none mbitekereje yuko ntaco bimaze namase izagaciro nizo nageza amadigiri y'abaroma mu baroma n'abagiriki mu buginiki n'ibindi nagezeho hano nka mwinjamino w'umuryango wa Benjamin zose mbigiranije namase mu yandi magambo ubumenyi n'ubudokiteri yari afite n'ubumenyi Bwana asifiwe wa mutwe utangira kuba mutore noneho ngo umutima wiwe nakubwiye gusoreza Bwana asifiwe umutima utangira kwaguka
bwa bumenyi bwita hasi ariko ariko n'ubundi bumenyi bwa Kristo umutwe wa mutoya umutwe no ngubugi gutari guheruka umutima utangiye kuba mugari muzamubona abantu bose baza ngo ni serie akamwe rwara akanyuga ni serie murabagira namwe muri famille mu gaso wabimeze gutyo ubenta haza seka ngo n'umuntu uri karume cyane uri yarakungaye itegeke yazo kutatundi buto z'umuka wera so serie yarapfuye umurani kuko mu mbuto za mwuka wera iya mbere Bwana sisiwe baza bavuga ngo urukundo ibyishimo kandi nk'uko ibyishimo bibusemo wiwe itonde sura ku rukundo ariko nguwe Bwana sisiwe kino kigere cya nyuma n'abantu bafite zino mbuto za mwuka wera aba bagira urukundo bavandi ngwiwe ngo ntashaka abantu ngo umuntu uri seriye gusa ngo abantu akamushaka ngo gupfobya abantu Imana yarabuje ngo nuba kundi umuntu mubanino tugishwe gukunda Imana warayibona umwana ahuye mahwane uranyura nayo mwarahuriye ya warayibona ngo ifite nk'amashigo gutya nkaya yanje ntayo mwaho nukuvuga ngo Imana nini niyo turebera muri mu bagenzi bacu barasisiwe aho abageze ayo amazi ageze mu gituza mpamvu bagira imbuto zose zamke muyera impamvu Bwana asifiwe ariko mana we Imana icyubahiro haleluya tutandukaniyeho n'abatsize n'izi mbuto za mwuka wera ni mwuka wera n'imbuto za mwuka wera umva satani nawe ngo yarashatse uburyo bwose bwo gupirata ibintu zose z'Imana imbuto impano za mwuka wera arazipirata abapfumu n'abarangi bashobora kubwiriza kubaheza kandi bikavubaho barashobora kukuvura rwose ukavura ariko tiza biranga biza gusa bigashana ukuntu ukarwara ariko iyo Kristo yakuvuye aza kuvura mama vuga ngo aza kuvura amen Bwana asifiwe bivuga iki Satani kintu yahize aragihinga gusa kugira ngo ubwami bwiwe buse n'ubw'Imana n'imbuto za mwuka wera zonyine zanditse mu Galatiya 5:22 ngo yashatse ngo kwera mu rukundo nako nsoreje Bwana asifiwe amen Imana icyubahiro haleluya ngo yashatse kugira ngo kwera mu rukundo ngo zama bimushanyukiraho ngo yamayera inguza papa urwana zama bishanuka agize ngo yere urukundo zama zanga gufa birabomoka abayegezi ki urwa agira ngo arera gwishishimo Bwana asifiwe biramushambukana yamaga umurakara niba naribuze ngo abagabo n'abamama muza namubona iwe ngo yararakaye warakagurisa mama akira kwemugera tugira ngo kurugurwa muri wewe kabiri ngo bagira ngo ineza baza bagwa neza baza bavuga neza bishimye Bwana asifiwe haleluya ate kumana tani byago amarira ndakubonora arupfa kandi ntagahinda arupfa kandi ntagahinda Imana icyubahiro wafatiye Ai kaniti yagiza amuza muganda samu aganda mwangaza na baada ya kitasubeta Bwana sifiwe abantu bamaze ageze mu gituza bose barenze ino batuye mu ijuru bari mu isi abo ibitekerezo zabo batekereza izo mu ijuru abo batekereza izo mu ijuru tibatindanye n'abisi batindana n'abimana naraho bibabwira ubushe zabo narimo bwiriza ndabwira ngo abanyamihamagaro bose tibaba mu makaritiye baba ku misozi aho bakira ubutumwa buvuye ku Mana bavandi uzi umuririmbyi mwiza singenge yo kumenya kumuririmba amajwi meza ahubwo Bwana asifiwe nuwabisobanukiwe akaririmba ijwi ribi cyangwa ryiza ariko umuntu yaryumva mu bugingo bwiwe akazumva ikintu kirimo gushaka hari ikintu gukoreka ubugingo bwahemuka uzi impamvu ubugingo butari mu guhemuka bw'abantu benshi ni abavuga ubutumwa badafite aho babukuye noneho bagahana abandi nabo babarwaye tugakomeza tukabidembeziraho ariko icyampa kugira ngo soza abavandi icyampa kugira ngo tube maso ngo naho twebwe somera mu Filipi 3:20 tuvuga ukuntu bavuga Imana icyubahiro haleluya bari ku misozi yerade banezeranwe umukiza ari ku misozi yerade banezeranwe umukiza
ijuru ngaho twebwe iwacu yani niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo. ngasoma nano karangiza Nangaye ngasoma karangiza vuba 21 haravuze ngo neto uzahindurwa uzahindura imibiri yacu. Ego soma data. Kadusome mu izina rya Yesu. Uzahindura imibiri yacu ari we mwami Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Abo kino gice cyane macamaza gize mu gituza. Aba imitekerereze yabo Bwana asifiwe. Amen. Imitekerereze yabo iri mu ijuru. Abo izo batekereza izo biyumvira. Igitekerezo cyabo cyanyuma basinziriye kugira ngo basinzire bibagirwe isi barimo. Igitekerezo cyabo ni mu ijuru. Uwo biragoye yuko yorota ari kugisoma tagusi. Uwo biragoye ko yorota arimo gukarangira amataha. Benwo ikitazarota niki Bwana asifiwe. Yego. Amarayika ari kurwego birukangana ibyifuzo abandi amanukana angwa ibisubizo sibyo wasengeye anawe kuko imani ayo isinzira muri none mukongoma hoya Yakobo uyu muhungu warinze bivuga iki yaravuye kujya cyane cya Yakobo yararyamye aho abamarayika aho biki none bantu bavandimwe ibo batari kubona uru rwego bakabona barimo gutekereza batahashe abo bari bimana ari kitekerezo watanga umwaka baramaza bavande bisobanura Bwana asifiwe. Erega umuntu asanga atatinze asante sana muyandi magambo kugira ngo muzumve reka ntange umupfano cyangwa se urugero cyangwa se yumvikana iri kabisa yumvikana Bwana asifiwe. Umuntu hari umuntu hano wacuruje nk'ijanga cyangwa indagara umucuruzi w'indagara habe niyo yokorwa amarase akakubitaho byiva akakubitaho iki niyi ngatacuruje muzamwicara mukazamwumvaga mu bisobanura muhatindanye nazo mwebwe ko umuhumuro uri n'ijanga muhakuru ko watindanye n'Imana Bwana asifiwe. Imvugo yiwe iranezeza uri tukivuga imvugo benwo Bwana asifiwe. Niki kibaye hano icyo nahisha kuvuga hano utindanye n'Imana Bwana asifiwe. Iyo yicaranye n'umuntu iyo aganira n'umuntu amagambo avuga Bwana asifiwe. Umutima uzuruhuka uzamumva niyo muri kumwe ngo n'ababagabo barimo baganira mu bizuruhu rwa Kristo ngo Yesu yaje kubacamo Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Aba yumva baganira nono arababaza iki asa nk'umuyibanishijwe niki cyabaye si niwe mushitsi utazi tabaye umuntu wahura mbwira abantu neza niwe utabizi kweli ariko ngo agiye Bwana asifiwe. Ngo wa mwanya bari kumwe ngo nawe ngo bumva imitima yabo ituje uzi impamvu rimwe na rimwe tubangamirwa n'abaturanyi bacu kandi abaturanyi bacu mu gihe badahindutse nawe udahindutse ni ukuvuga muri ndege zituranye ariko iteka ryose uzogira uruhare kuba amaso ku giti cyawe Bwana asifiwe. Kuko uzumva nuhagaze kuri uno munsi apana ingaraje apana muri bumwe soza abavandimwe dusenga uri hehe mvuze byinshi kandi fasha umwanya uhagije ahari bamwe batekereje ngo narundogoye ariko se muri bike harya wasigariye muri ya minota watakariye wakuyemo iki harya wageze ukumva urarushe ukumva narundogoye muri twa ya minota 5 wari utararayinanye wakuyemo iki utashamara amasa cyangwa harantu uri hehe Bwana asifiwe. Amen. Jambo ry'Imana rese kutubwira ngo Alexander yapfiriye hano hirya mu Buhinde umwe mu ntumwa za Yesu Kristo ngo baramuzamuye bamushyira muri rompuwe muri rwego ry'imihanda ngo bamuhamba ku giti hejuru ari maso baramufata baramuzirika hanyuma baravuga ngo umuruho n'izuba n'imbeho n'inzara bizamutsinda ngo hanyuma yakubiswe cyane ababaye mu ntege nke yarasigaranye nk'umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka ngo yarimo akomeza kubirutsa ibyo kuza kwa Kristo ko kugaruka gutwara itorero ngo abahaca bose
ngo bamwe ngo bahagarara ngo kugira ngo barebe umubabaro arimo kubabara n'amagambo arimo kuvuga ngo bituma ngo mu magambo makeya yiwe mu minota mikeya amanitswe ku giti inzara imukubisa apfuye ari afite umuma ngo mu madakika matoya ngo abantu ngo bumve ijambo ry'ubugingo ngo ari kuvuga bwana asifiwe ngo imitima yabo ngo bumva mu mitima yabo harimo guhinduka mu mitima yabo ngo bahaca inganzo ngo abantu baba benshi ngo ababwira ubutumwa ngo ageze ku Imana yashakaga ngo nawe ngo arasinzira ngo asubirwa ayandikwa mu ntwari kimwe n'abandi ntwari zose mu minota mikeya Baritimani baramubaza bamushaka uruhu bararubona amara iminsi 3 ari ku zuba ari mu mucanga ariko kubera ko ari kugera gikwiriye gishitse yarakuze mu buryo bw'umwuka ntiyaba impamvu yo kwitakana ngo Imana bana asifiwe bande twavugiza ba Stefano bamuteye amabuye aho kuvuga ngo nifongo bari muteye ngo akabona Yesu tuwe mugabo wavuze ngo papa we ubabarire kuko izo bavuze tibafanye gukora kubera bari bageze ku kigero ariko twebwe turi gukora niba turenga abasazi niba ture tugasenga saa 8 ukamuta izo bari gusenga saa 8 iPhone kamipamba wavuze muri niba turi iPhone saa 8 kakumara amazi kwitakaza hari n'abandi bahungu ngo bihimbiye hano ejo bundi ndakunyumiko turapfuye bavana turapfuye sisi turi Nehemiya yaravuze ngo niki totuma se umurimo w'Imana ngo nongere kandi manuke nje mu kibaya ca on niki totuma manuka mu kibaya dufite abavuga butumwa dufite abapastor dufite abaririmbyi bari bageze ku rugero rwiza rwo gukorera Imana ariko bamanutse baraganditse mu kibaya ca on bari mu kuvuga tukagera ko baravuga Imana ariko impamvu mu kwimana impamvu atari Imana babavuga nuko ndakintu kirimo gukoreka mu mitima y'abantu barabivuga tukomeza twagala basanze basigaranye Imana y'amateka bavandi twegukire icyo twahawe bavandi turirimba ariko tumenye ngo hariho igitondo kimwe hariho igitondo cy'ubugingo ese icyo gitondo uraciteguye muvandi erega nyuma y'ibi byose hariho urubanza kandi Imana izakubaza ibintu bibiri gusa zizakubaza ngo kubera ko bitukuje ibyo birakureba zizakubaza ngo kubera ko wabaye muremure cyangwa wabaye gahonje Imana yo mbaza ngo kubera ko nabaye gahonje aje mutawara ninje wihase ibitera vitamine mu gihe bite mu biwanje turi bugire icyo kibazo ariko bizatubaza bizababaza ngo se umwanya nabahaye wo kurama kwisi umuntu muvangura amakama ari imyaka 50 azari ryagatiganga kuva kuwa mbere kundi wa mbere iminsi 370 yose igashira urimo kurya Imana ngo izakubaza icyo kuremeye nikubaze ngiye yaguhaye bavandi ko turiho gishora ubuzima ari amagara niki turi Imana izakubaza igiye yaguhaye ko ikoresha gute sisa petit frère grand frère ko ikoresha gute kino giye ko ikoresha gute hari abaraye mu gitara ariko mu gitondo bakarara kumwango bakirwana n'izindi Imana hari abirwana n'Imana n'Amana n'ijoro bakararana n'ibigirwamana turi mu biki bavandi tube maso tubere maso ubugingo bwacu tubere maso imiryango yacu tubere maso itorero tubere maso igihugu bavandi tube maso bavandi araduhamagara aho yo guhamagara wo kwitaba ese mwogura gutya mugahura nayo gutya mu nzira ari ukayibona gutya wo kwirukanga ko umutima wawe ukura ngo ukanga kwihobera cyangwa ukanga uhunga kugira ngo agizuzo gutungana araduhamagara kandi imperuka yarageze kuko imperuka tumutekereze yuko kuzamuka cy'itobero tumutekereze yuko inkuba n'amiravyo muzazunga erega niyo aguhamagaye indirimbo zivuga ngo nahita umuca asagenda hamagara umwe ese yo guhamagara muri kino gitondo wo kwitaba aho uratungana ese Imana n'abantu bazokwirukira kuki niki tuzakwirukira mu muvandi wa muririmbyi we gisubizo tuzakwirukira kuki ejo bundi nivyo nari babwiye ngo umuntu ishano ryaraguye kandi kuko abo dufata ibintu nkaho ari isi tukabifata nkaho ari isi iwe ngo ni inshoza ngo azi uburyo bwo gusambanya ngo afite uburyo ngo ahubiki papa usambanya baza bagenda ngo yabaye umupfubuzi umusore muto utari washa ngo ni umupfubuzi ngo afite experience mu gusambanya ko mwumva isi turimo natwe twaba twumva n'ibisanzwe nta kibazo ni mwene wacu ni mukuru wanjye twaragushisha icyo ni byo torero turimo uwo ni yingara tubamo tu uwo ni yingara afata mikoro ese umuntu yari umugabo gasoreza nishaka bite ese ko nakomeje kuvuga gasoza sinsoza sinzi cyane bwana sifiwe none reka tavuge soza kibashi gadu Imana cyubahiro haleluya Imana cyubahiro bavandi haleluya ejo bundi nagiye muri sauna nabibiye umuvandimwe ja muri sauna nari ndushe cyane ndushe ja muri sauna kuko namwe muzamuyijamo
mwebwe muruhuke gatwebwe twishwe n'imiruho nuko njya muri salo ngezemo vuga dr sinakubwira navuye n'akamara amazi